Dema ku ji ser Instagram'ê çîrok hes Evin Yıldız strana taxa fileyan bi peyama xwazî çîroka vê stranê hebiya û me jî zanibiya ji min re şand ez jî du çîroka stranê ketim. Ewilîn Aram Tigran stra bû, du ra jî gelek stranbêjan. Lê kê ev strana nivîsî bû, bi çi hestan nivîsî bûn pir nedihat zanîn. Ji du liv û tevgerê ez hîn bûm ku stran ya helbestvan Mehmet Ali Hasoyê Rojavayî ye. Lê mixabin Mehmet Ali Haso di sala 2016 da çûbû ser dilovaniya xwe. Hewce bû min xwe bigîhanda nasên wê. Lê ez çiqas bextewarim. Min tê derxist ku dostê minî hêja derhenerê me jê hatî şêro Hindê neviyê helbestvanê me yî gewre ye. Dema ku min xwe gîhande wî mala wî hezar car ava. Derbarê galikê xwe û serboriya strana taxa file da tiştên çi xweş parî vekir. والله وش بابن بيلا وش بابن محبة دلام نم قشت رمنا چنتا خبا فلان ورد ياري وردكا ورد ياري وردكا محمد علي حسو di sala 1930 da li bajarê Amûdê li gundê girê Mozanê ji dayîk dibe. Ev der cikî dîrokî ye orkêşa paytexta Hûriyan e. Di dema zarokatiya wî de du semerpez wane hene. Di hevpeyvîneke xwe da dibêje ku li çol û bestê mirov tim xilwetê de ye. Wê gavê ji aliyek ve çi medresê. Dûrikê wî de helbestê Ehmedê Xanê û cigerxwîn hene. Ew xweza û ew helbest dibin bingeha helbestvaniya wî. Lo shivano te pichuko es hayrano pas kişyane serekyano tırsamne van gurano. Gotinên vê strana loşivano ji wan bîranînên şivantiyê ne. Dema ku helbestvan Mehmed Ali Haso li Şamê leşkeriyê dike, diçe ew qehwexaneya ku rewşenbîrên Kurdan lê rûdinîne. Li wir Seydayê Cegerxwîn, Osman Sebrî, Hêjar Mukriyanî, Qedrî Cemîl Paşazade wan nas dike. Bi vegera leşkeriyê mala Seydayê Cegerxwîn ya Qamişloyê qonaxa wî ye. Ew jî ji wê şundatir navenda Qamişloyê dijî. Lê Kurd bêtir taxên kêleka bajêr dijîn. Lê Êrmenî
و گلین خریستیان ناوندا باجیر تاغا کو ارمنی لی دجین ناویو تاغا قودلیه لی کرد جیراد بیجن تاغا فلا نم گوشترم نچین تا خوان فلا وردیاری وردکا چاوی بکلا ممکی وانا سیبن وقت توپ گلا والله وش ببین بیلا وش ببین فرانسی حیا سال 1666 لسوریه سردستن به باندورا وان گلین خریستیان ده شواز جیانی دا بیتر راحتن جنی وان سرقوتن وک اوروپایی لخودکن خورتی کردان وان وک جنین پیشکتیو خاشک ده حسبینن روژین یکشمه لطاقه فلا نیزیکی دیره بازار ودبه و گلین خریستیان جی جلی خوی هری خاشک خودکن دچن دیره خورتی کردان دینه وی تاغه دلهنه دل اکیدا هیلینه کی آوا بکن محمد علی حسو جی دمکو دی تاغه فلا روژا یکشمه دل دکه بدوکی خلفا کچکه جی سرویداتی دناو گنگشین اوینه دا به آوران داخفن دل کله کله آگر کوفده دپیچه محمد علی حسو جویشون داتر نبتنی روژا یکشمه هر روژه و روژه جی چند جاران دی تاقا فلیان و دچه ایدی جویشون داتر ریویتی اویه مدرسه و فقیتی دقده وک سیدای جگرخوین بای شورش ویجی ده پیشیا خو ایدی کمونیستکی رومانتیکه وکشاندنا فرانسیان آ سوریه را خاده گراوی همو بکاتین سوریه یه بتف حکومت و ارتش که هفپار آوا بکن لی اوا بکنای سرداجی بکوتی دست بید کن هلبت کرد جی جوان بکوتیان پارا خو بیتر دکرن محمد علی حسو جی چند جاران دیگرتن حتی وسا دبکو همه هم بیجن زندان سوریه لی نمایه نامینه ده طبقه سال 1960 دا جقامشلو آموده افرینه حسکه حلب و شامه حشته شیران زنجیر دکن دما که ده زندان حسکه دا گرتیه شوات درته گله کستین کشتن او گران بریندار خلصت به اره دوی شواتی دا خلصت به لی شواتا سینما آموده دا دلوی دشوته احمدوی جان ده لی شواتا دلوی به ویواشی نامینه نالینا گچوی اولین دبه بوکا ولاتی خو دوراشی جانگوری
اری هون بندا داویا چیروکا تاغا فلانه نوسا نه مرازی وان لهوناکه محمد علی حسو جخیرا وی بینی شورشگری و ولت پارزیه جدو خو پنج پرتکان دهله و 4 آذر 2016 دا لقامش لو کوچا خوی داوین بارد که